reka nongere mbasuze kandi bifurize kumererwa neza nshuti bakunzi ba Darwin Sports Zone, twizere ko mumeze neza, twizere ko wese muri amahoro, ibintu bikomeje kugenda neza cyane 5 kuri 5. Rero obasuza ni Darwin maje kugenda mbagezaho amakuru y'imikino meshane amagenda avugwa hirya no hino ku mugane urayi, ku mugane wa Afrika, byinshi cyane biragenda bivuga muri sport, tugenda tuyaganiza neza cyane 5 kuri 5. Rero Darwin Sport Update ni muri iki gitondo mwamaze kumenyera ko mbanje kugenda magezaho ibyaranze umugane urayi, ibyazaranze UEFA Champions League, ibyaranze Europa League, ibyaranze Premier League ndetse no mu yandi marushanwa meshane hari ku mugane urayi. Mu gitondo rero manzinutse mbatamo amakuru ya sport, dore ko abari meshi cyane abaragira avugwa hirya no hino hari ku mugane urayi. Ati rero turaza kuba tuganiriye iki, turaza kuba tuganira ku biki kabisa neza cyane, nawe nkubwira ngo ikibaza byinshi dire tuje kugenda tuganira kuri UEFA Champions League. Imikino ya mbere ya kimwe cya kane yaraye irangiye ku mugoroba, amakipe arimo FC Barcelona yakinaga, ikipe ya Aston Villa yakinaga, za Paris Saint-Germain zakinaga, ndetse n'ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ya Dortmund yakinaga, ana kandi ikipe ya Sondergana ziza Bayern Munchen, amakipe arimo rwose iyo bita Inter de Milan zarakinaga cyane, ndetse na za Real Madrid. Kimwe cya kane rero twagiye tumenya uko imikino ya mbere ya kimwe cya kane uko yagenze, twakugera tuyaganira neza cyane. Arsenal muri za transfer nyinshi cyane miravugamo, bimeze bite, bihagaze bite, byose uraza kugenda bisobanukirwa, ndetse tuze kuganira no ku muri UEFA Europa League nayo iraza kuba ibakuru no mugoroba, amakipe abiri yo mu Bwongereza araza kubakina, ndetse mu Butaliyani kipe nimwe irimo, ariko mu gihugu cya Espagne harimo ekipe imwe, ndetse mu Budage harimo ikipe imwe, ndetse no mu Faransa. Byose tuzakugenda tubiganira neza cyane, ndetse tuze kugenda tuganira tundi dukuru tuma turagenda ducaracana. Ibyo byose rero n'ibindi byinshi cyane reka mbikurarikiye mu kanya kaza guza, reka mfata akaruhuko gato ubundi garuke nkugezaho byinshi cyane. Ndagarutse inshuti bakunzi ba Darwin Sports Zone, rero mukora babwiraga neza cyane ko ngarutse kubarambura ingingo z'ingenzi, mbabwira ngo rero mwakoze kugenda muntega amatwi, wakoze cyane wafunguye ikiganiro kugeza ubu ukaba rwose uranyumva neza cyane, reka ngushimire cyane nkubwira ngo komeza umererwe neza cyane aho uri hose, haba ari mu mpande z'igihugu ndagusuje cyane, nawe kandi nkomeza kugenda nkwihanganisha munyarwandakazi uherano hagiye atandukanye, kubw'amateka yaranze igihugu cyacu, kubw'amateka yaranze bakuru bacu, kubw'amateka yaranze ababyeyi bacu. Reka nkubwire ngo rero we wamenye ko ari mabi, reka nkubwire ngo kandi ngusaba kutazaemera ko yakongera kuba ujye yarwanyiriza kure, kandi nkubwire ngo Imana igiye iguha kugenda ubinyuramo neza cyane. Mukomeze rero mwihangane banyarwandakazi muhererano hagiye atandukanye hari mu gihugu cyacu Rwanda, mu mpande zose z'igihugu, ndetse n'abahereye hanze y'igihugu ibwota amasi, ndetse ku mugane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka mbabwire ngo mukomeze rwose mwihangane, kandi mukomeze musigasira amateka, kuko utazi yava ntamenye yajya. Reka mbwire rwose urubyiruko ndetse n'abana bakiri bato ati never again, ntimuzemere ko bizongera kuba mu gihugu cyacu Rwanda, mujye muyirwanyiriza kure, kandi menye ko ari mwe Rwanda rw'ejo. Never again rero, never again, twongere tubisubiremo ntibizongere kuba kabisa. Reka rero dushimire cyane abagizemo uruhare kugira ngo amateka mabi yaranze igihugu cyacu ahagarare, kugira ngo tube turi aho turi ubu ngubu rwose. Haba abayobozi b'igihugu ndetse n'ingabo z'igihugu by'Amerika zikomeje kugera zirabunga amahoro, zibungabunga umutekano n'amahoro, haba ari mu gihugu cyacu Rwanda ndetse hanze y'u Rwanda, dore ko bakomeza kugenda basagurira ibihugu byanze y'u Rwanda. Ubwo rero ndasuza abari hariya za Mozambique, abari muri za Centrafrica ndetse muri Sudani, mbabwira ngo mukora akazi kataraboneka. Reka mbabwire ngo mukomeze rero mukomeze mumererwe neza cyane, kandi Imana ikomeze barinde n'abakomereza impano hatari yabahaye yo kubungabunga amahoro. Kandi reka tubabwire ngo rwose twebwe bene wanyu bari mu gihugu cyacu Rwanda tukomeze kugira tubabwira ngo Imana ikomeze barinde ibiteho, tuba tubafatira iby'uburyo imiryango yanyu no mu gihugu cyacu Rwanda kabisa. Reka rero twe duhite dukomeze n'amakuru y'imikino menshi cyane, tubashimira cyane mwe mwakoze subscribe, mukomeze mumererwe neza cyane, ano kandi mwebwe mutarayikora mukomeze mwiyandikisha mukora subscription, nta kintu bitwaye kandi ni inkunga ikomeye cyane, muniyandikisha kugira ngo mujye mubona ibiganiro bya buri munsi tugenda tubikora.
reka tubashimire ko mubikoze namwe mutarabikora. Reka rero duhite twikomeza rwose n'amakuru y'imikino, duhite dukomeza kuri UEFA Champions League nko nababwiraga. UEFA Champions League ku mugoroba yagenda igaruka neza cyane, ikomeza kugenda itugaragariza amakipe afite rwose kuba yagenda akora akazi gakomeye cyane ndetse ari tayari muri UEFA Champions League. Ni Arsenal rero yafashe ikipe ya FC Real Madrid itereka mu bitego 3-0 hariya Emirates Stadium, ndetse rwose yifashijwe no bita Mikel Merino ndetse na Declan Rice yateye free kick zigera kuri 2, free kick atari obita Declan Rice ahita agenda avuga ati ngewe ndi umugabo wakataraboneka umucunguzi waje guhesha ikuzo ikipe ya Arsenal de Ganas imbere y'amakipe ngo bakeka ko akomeye. Natwe tugaragaza ko turi amakipe turi mu makipe akomeye cyane na ku mugane Burayi. Dutsinda ikipe ya Real Madrid yari yarigeze katarajya he ibitego bigira kuri 3-0 Emirates Stadium, tudafite abataka twabikora, dufite abataka twabikora, dufite umuhinga atari umuhinga ukomeye cyane wifujwe n'ikipe ya Barcelona ndetse n'ikipe ya Real Madrid wabita Bukayo Saka. Rero yagendaga akorerwa amakosa akomeye cyane agira kuri 2, bituma rero bita Declan Rice aterekamo neza cyane, yerekana yuko rwose ari umumediateri hatari ndetse ku mipira y'imiterekano ari mubi cyane. Aterekamo witwa Thibaut Courtois umugabo w'umubirigi agenda amumanika neza cyane namurambura imbavu yarazi mazemo. Uno bita Declan Rice ashikiwe bahiro nikuzo cy'ikipe ya Arsenal de Ganas yitwara neza cyane, ibona rwose intsinzi imbere y'ikipe ya Real Madrid imbere y'abafana bayo ba Arsenal, yitwara neza cyane. Akazi rero gakomeye cyane igomba kuba izagenda ikarinda ibyagezweho ya Santiago Bernabeu. Ese izakunda cyangwa ntibizakunda abafana b'ikipe ya Arsenal de Ganas? Mwandike muri comment mugende mutubwira uko bimeze. Reka duhite tuvuye kuri umukino tugiye ku mukino wabaye ku munsi nyine wo kwa kabiri rwose ku isaha 3 nabwo ikipe ya Bayern Munich yakiraga ikipe ya Inter de Milan yari yavuye San Siro hari mu mujyi wa Milan ijya ariya Allianz Arena ku kibuga cya Borussia. Ikipe ya Bayern Munich, ikipe rero ya Bayern Munich itsindwa ibitego 2-1, ibitego byo bita Lautaro Martinez ku ruhande rw'ikipe ya Inter de Milan, ndetse ikipe ya hariya ya Bayern Munich itsindwa no bita Thomas Müller, ariko rwose ntibyayihira dore ko yatsinzwe igitego ku munota 85 rwose kimaramo umwuka cya Lautaro Martinez, bituma ikipe ya Inter de Milan itsinda ibitego 2-1. birumvikana ko rwose kuri uwo munsi rwose bitagenze neza ku ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Bayern Munich bari biteze ko zishaka kuba zakora kana, ariko ntibyagenze neza cyane. Akazi gakomeye cyane rero kari San Siro dore ko rwose ikipe ya Bayern Munich ifite rwose kuba yakora ikoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo irebe ko yatsindira San Siro ku kibuga cya Inter de Milan imeze neza cyane. Ese izabikora abafana b'ikipe ya Bayern Munich cyangwa Inter de Milan? Mubona ko ifite amahirwe menshi cyane byo gutegereza tukareba neza cyane ku mukino yo kwishyura. Rero akandi kazi gakomeye cyane kari kuno mugora dire ko ikipe ikomeye cyane ya FC Barcelona bavugaga ati rero ese Hans Flick araza kuba akomeza kwitwara neza cyane ko bari muri Liga Santander, bari Copa del Rey ndetse no mu yandi marushanwa ya ku mugare barayikomeje kugenda itsinda ibitego byinshi cyane, ama 4G ama 5G ama 7G ama 6G ikomeje kugenda iyahereza ama ekipe agiye atandukanye. Yabikoraga neza cyane Hans Flick ifashijwemo n'uwo bita Lamine Yamal, Robert Lewandowski ndetse na Rafinha Bellerin, umugabo ukomeye cyane mu Brazil ukomeje kwitwara neza cyane, yifuza gukora ibyo bita Neymar atakoze ndetse wo bita Pele atakoze, aho bita Rosario Ronaldo batakoze. Rafinha arimo aragenda abikora neza cyane, arifuza gutahana Ballon d'Or hari mu gihugu cya Brazil cyane ko naramuka atwaye ino UEFA Champions League ndetse n'igikombe cya La Liga Santander ntakabuza, dore ko tubona ko muri uno mwaka w'imikino nta wundi babihereza, dore ko akomeje kwitwara neza cyane atsinda ibitego. Uriya ni top scorer w'ikipe ya AC Barcelona muri UEFA Champions League ndetse na UEFA Champions League yose, cyane ko rwose akomeje kwitwara neza cyane. Yatsindaga rero igitego cye ikisaga cya 12 ku mugoroba hariya muri UEFA Champions League muri season 2024-2025, yitwara neza cyane. Rafinha Elias Bellerin ukomeza kwitwara neza cyane ari mu ikipe ya FC Barcelona ndetse mu gihugu ya FC ya Brazil de Samba Boy akomeje kwitwara neza cyane. Lamine Yamal yatsindaga ndetse na Robert Lewandowski
Pedri Gonzalez yitwaraga neza cyane, Marc Casado ndetse na Pau Kubaskin yitwara neza cyane ku mugoroba. FC Barcelona itsinda ibitego 4-0 batsinda ikipe ya Borussia Dortmund itahimara amasa Ferrero ya Borussia Dortmund ifite akazi gakomeye cyane hari ku kibuga cyayo cya Wanda Metropolitano, izwiho kuba hari abafana barcyaye cyane. Ese izabikora, ariko mbona ko ikipe ya FC Barcelona yarangije akazi kayo hari mu mujyi wa Barcelona, ubona ko byarangiye kabisa. Undi mukino Paris Saint-Germain Parc des Princes yitwaye neza cyane itsinda ikipe ya Aston Villa, rwose ubona ko Aston Villa yasaje imigera ariko ntibyahiriye. Urumva ko imikino ibanza rero ikipe ya Aston Villa yatsinzwe, ikipe ya AFC Barcelona yatsinze, ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinze ndetse ikipe ya Dortmund yatsinzwe, ariko ikipe ya Real Madrid yaratunguranye itsindwa na Arsenal, ndetse ikipe ya Bayern Munich yaratunguranye itsindwa n'ikipe ya Inter de Milan. Uko bihagaze akazi gakomeye cyane, reka tugatege ku itariki zisaga 18 z'ukwezi kwa kane, ubwo ni mu cyumweru gitaha kwa kabiri ndetse no kwa gatatu, tutegereza uko bizaba bigenda. Akazi rero gakomeye cyane, numva ko Hans Flick akomeje kugakora ndetse Mikel Arteta yaragakoze. Uwo bita rero Hans Flick yakoze akazi gakomeye cyane, ndetse umugabo ukomeye cyane bita Inzaghi Philippe yakomeje gukora akazi gakomeye cyane, ndetse uwo bita Luis Enrique yakoze akazi gakomeye cyane. Turaza kuba dutegeza ano makipe azitwara te ku mikino yo kwishyura. Reka rero ngiye mbite nikomeza muri za transfer nkone byabwiraga ikipe ya Arsenal ikomeje kwiruka nka ko bitara Lautaro Martinez kugira ngo nibe ko yamusinyisha, dore ko Mikel Arteta yabivuze neza cyane, avuga ati Lautaro Martinez dushobora gutanga miliyoni zisaga 125 kugira ngo tuzane Lautaro Martinez, dore ko ari umwataka Katari akomeje kugenda bigaragaza neza cyane. Ese abafana b'ikipe ya Arsenal murifuza ko Lautaro Martinez yazamwe ikipe ya Arsenal? Ese yabafasha ikindi cyo kugira twibaza? Ariko kandi Mikel Arteta aravuga ati turifuza gutanga miliyoni 10 z'amayero zirenga ku ma ekipe, arimo aratanga ko bita Victor Gyökeres, dore ko amaratanga miliyoni 75, ariko twebwe turashaka gutanga miliyoni 85 rwose ko bita Victor Gyökeres. Ese bizakunda ko bita Victor Gyökeres n'ibyo gutegeza tukareba, ariko kandi Victor Gyökeres hari makuru meza ku bafana b'ikipe ya Senegal ziratubwira ko rwose hari amahirwe menshi cyane yuko abejeti bo bita Victor Gyökeres ndetse Arsenal barimo baraganira neza cyane, kandi ibiganiro bigeze kure ngo Victor Gyökeres nta kabuza ashaka kuza mu ikipe ya Senegal, n'ibyo kuza tugategeza tukareba neza cyane. Victor Osimhen ikipe ya Chelsea de Blues ndetse n'ikipe ya Manchester United barifuza ko bamutanga aho asaga miliyoni 55 kugira ngo bamuzana mu ikipe ikomeye cyane ya Chelsea de Blues ndetse na Manchester United zimo ziramurwanira. Ibyo tugeza tukareba dore ko akina mu ikipe ya Galatasaray inkinizanyo ya hariya ya Napoli, ese azavayo cyangwa azagumayo, ibyo gutegeza tukareba neza cyane. Aston Villa nayo ikavuga ati turifuza ko twatanga amafaranga asaga miliyoni 60 ko bitsa permanent deal ko bita Marcus Rashford, babuze kugenda dufasha neza cyane kugira ngo tube twamukura mu ikipe ya Manchester United permanent deal. Niyo tugeza tukareba ko bizagenda, aho kandi ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ya Arsenal de Gunners komeze kwifuza uwo bita Nico Williams kugira ngo bamutange amafaranga asaga miliyoni 80 ave mu ikipe ya Atletico Club Bilbao. Nibyo gutegeza tukareba neza cyane. Kangaruke ku magambo rero bita Carlo Ancelotti nzira abahungu be barimo bita Jude Bellingham ndetse no bita Kylian Mbappe, bavuga ati nuko Arsenal ikomeje gukina umukino mwiza cyane nko yabitwejeje ku munsi wo kuwa kabiri mu ijoro ryakiye. Kuwa kabiri tuvuga ati ese Arsenal birashoboka, ariko dufite ikizere dore ko Carlo Ancelotti aravuga ati niko ko rwose biragoye ko twakuramo ikipe ya Arsenal de Gunners, ariko muri football buri kimwe cyose kiba gishoboka. Amahirwe rero aracyari ko twakuramo ikipe ya Arsenal de Gunners nicyo bita UEFA Champions League, tukakomeza kwitwara neza cyane. Ese murabona ko uwo bita Carlo Ancelotti ari mukuru cyangwa ntari mukuru? Ibyo gutegeza tukareba neza cyane kabisa. Rero reka nsoreze ku cyo bita Europa League iraza kuba ku mugoroba, dore ko amakipe akomeye cyane arimo rero ikipe ya hariya ya Manchester United afite rwose akazi gakomeye cyane hari mu gihugu cy'Abafaransa ikina n'ikipe ya Olympique de Lyon. Baza ko bakina ku isaha 3 baza ko bakina ku kibuga cya Olympique de Lyon.
siyo match gusa dore ko rwose Tottenham Hotspur nayo iraza ko yakira n'ikipe ya Eintracht Frankfurt mu gihugu cy'Ubudage n'ikipe cya kane baza ko bakina hariho kandi ikipe ya Bodo Glimt iza ko yakina Lazio de Roma ira mu gihugu cya Abataliyani hariho kandi ikipe ikomeye cyane hari rwose bita Atletico Club Bilbao ihagarariye igihugu cya Espagne mu gipe ya Atletico Club Bilbao yaba Iñaki Williams ndetse na Nico Williams baraza ko bakina n'ikipe ya hariya rwose ya Club Rangers ese n'ikipe ya Atletico Club Bilbao cyangwa Manchester United cyangwa ni Olympique d'Orient cyangwa ni Club Rangers cyangwa ni Tottenham Hotspur ziraza kuba itura neza cyane cyangwa ni Lazio Roma ese nayo makipe araza kuba agerekeza muri kimwe cya kabiri byo gutegeza tukareba neza cyane bakaziraho reka tugatege ikipe ya Manchester United ko ibona ko rwose umusaruro uhari aro yasarura mu gihe bita Europa League niho tugeza tukareba reka nsureze rero ku mugabo bita Anthony Montana avuga ati rwose obita Kylian Mbappé yavuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain rekeza hariya Santiago Bernabeu kugira ngo atware icyo bita UEFA Champions League ariko rwose igihari no ko ikipe ya Paris Saint-Germain ariyo ifite amahirwe menshi cyane hariya mu gihe bita UEFA Champions League ko yayitwara ese uremeranya nawe cyangwa urumva yuko ari byo bita criticisme cyangwa critique ko bita Kylian Mbappé andika muri comment tuvuge ngo ndayibona gutya cyangwa yabona rwose n'umugabo arimo arakabya cyane byandike muri comment tugende tubwira turereka tuvuye ngo turasoje bakunzi ba Davin Sports Zone twabashimiye cyane ko mwaduteza amatwi Imana ikomeze ibarinde ibiteho kandi twabashimiye cyane ko mwaduteza amatwi kandi ngatubabwire ngo niyuke gukora subscription kugira ngo mukomeze mwiyandikishe andi makuru menshi cyane muzamuye agenda muyegezwaho hano kuri Davin Sports Zone tubabwira ngo rwose mukomeze marego neza cyane kandi imirimo murimo mukomeze kugenda neza cyane kandi banyarwandakazi mukomeze muzirikane amateka aranze igihugu cyacu cy'u Rwanda reka tubasabire kugenda mushyigikira cyane ko turi mu rugamba rwo kwigira ndetse no kwiyubaka twiyubake impande zose rero mugenda mushyigikira mukora subscription Imana rero ikomeze igusubize aho makuye duhuze mu kanya kaza kuza tuganira andi makuru ya transfer tuganira resultats zo muri Europa League Imana ikomeze ibiteho neza cyane